Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian Chhungte Zinga mi ini ti thupui kan ngai thladona he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lomang tangkai le theu don nia efesi committee ne na tirko pola le khathon bung ni chang som pakothu hi lo ngai thla ila chuti chuan tuna mikhol le micham mai inni to lova mithiang limte nen chuan tual khat le Pathian Chhungte inni te zo kani lalpana thu mal som ro se amen kan thupu ya lut nga lang pola khan timothe ne na ale khathona khan Pathian Chhungte chu Pathian nung ko ran ho thutak ban le in nga na chu anni ti in aziaka chu timothe thon khat bung thum chang som panga kan muani Greek Bible chuan Pathian Chhungte ti hi oiko theo antia he hian chhungte chok ni lovin chung ko chen ho na in a dwelling place a ko te lawangin achung chang asoi ber ko ran hi Pathian Chhungte pa ber pa Pathian ina a chen ho pui na mun ani thu he hian anem nge thale ani efesi khuaring tu te ne na pola thu soi hi a hlua Christian Good Friday nia kantana anun na ahlan ba ka Easter Sunday tu ka thina ne a thole na awangin athisiana atlan le asilfai na thu rin na a pom tu te chu arin na akan chhungte ko ran ho zinga kan lo telveta ka wang hian mikhol le micham satli ni to lovin Pathian Chhungte Zinga mi ngei kan ni ti min pon sakta ani lalpa chu fakinom ro se ko ran pa te Zinga mi Augustine khan Krista le ko ran hi taksa pakhata thil pani anni ati a hi arin thua suyani lo polan ko ran hi Krista taksa ani thule Krista nge po ko ran lu ani thu min thil hi he hian aron thlop chi a ko ran le Krista hi taksa pakhata thil pani ani ti hian ko ran Krista taksa ke ni ho le ko ran lu alu ber Krista in zomna atar langa chuwangin Krista taksa ko ranatela ko ran bel tu te chuan ko ran lu ber Krista tharawin an zom nge turani ti hi tukina hian kan thrit thar le apoemo ani tin Russian ziak mi mak tuina po khan kazin kol na zonga min ne ber thin tu chu ring tu te in u naw na hiani anin po na le anin u naw na hi political emo societal relationship satli ani haulo alo ti ve poka chuchumi ina ko ran min lo thir dan ani thina man lai ko ran kha kan anglo sot ta hle ero hi chu kanin ngai tu angai vena hian ko rana itel hian Pathian Chhungte Zinga mi ini a lalpan a mu du chu afa te mason na le atana an thil thati te a minga wanga an hreom tur na te hi ani chumi in huama afa te an patana an changlai hi lalpan mu no mati thin midang mason na le aron in mangtangkai I chik te thik te hi Pathian Chhungte Zinga setana tur chak ber ani a Pathian Chhungte hrisel na ti chetu ani fo thinani kongtin renga lal lutuk te thu lutuk te thudu le noksak ni hlau renga ko ranun ho na borok hrisel siam tu ni kan tum tlat zela hi tun lai khovelatan hian awahan tul em o tukina hian ko ran bel tlat mi ko ran ngenga kal ini a ataksa dim doi tu telve ini chuan Pathian Chhungte Zinga mi ini lomro ilalpatan tangkai tum zella irin na le tharau nun hrisel zok nan in ti che thin la in mangchuak thinang che midang tai kher lo le midang er kher lovin lalpan ikova ada apiang te chu thataka len chu zel tumla chu chunglama tang lo thir tu che
pata na khian mu nuam takasiam tu tur che ani zelang lalpanat hu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chung nung beramin mangai tu tukina hian Pathian Chhungte Zinga mi ini ti in thu cha toy te kan ngai thla a he devotion lo ngai thla tu te ne na hian lalpa Pathian Chhungte Zinga mi kan lo ni ve tak maya wa nga i hne na lom thu sei thei tur le Pathian Chhungte Zinga mi nok sak ni lawa itana mi tangkai le lalpa i ko ran that na ber du tu le itana in mang le in pe itana mu nom kan ni zel the na turin kan za hian i tharawin min polin min zirtir la min hroi zelang che Vawiin kan nun kongpo min hroi le la lali su mingin kan ti le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule